Ćao ljudi, Grca sa vama ovdje i ljudi, danas igramo Minecraft minigames i u ovoj epizodi igrat ćemo Herobrine's Chamber, tako se zove ta Minecraft mini igra. IP od ovog servera stavit ću u deskripciji i sad ćemo vidjeti da u neki server uđemo, ovdje ćemo ući. Ima dosta igrača, to je dobro, to znači više konkurencije. I kao što vidite, ono tamo je Herobrine i ja trebam da slušam njega i da radim njegove challenge i sa najvećim skorom, taj koji ima najveći skor, on će ostati živ dok ostali umru. I evo ga, počeli smo. Kao što vidite, ne mogu se ni okrenuti. I vidite, moramo da to uradimo, te njegove challenge. I počinjemo. Trebamo diamond naći. Ja se izvinjavam zbog toga. Tako je napisno. I nisam uspio ovaj ulje challenge. Sad da malo zvuk povećam. Moram prijeći na drugu stranu. Ovo je malo zeznuto. I nisam uspio. I evo ga, penjem se. Ko će prije doći. Joj, bu. Joj, zaboravio sam ljudi kako se crafta bilo šta. Joj. Ajmo nađi diamond. I sad se tučemo. Nisam uspio. Ljudi, loše, imam samo jedan bod. Da prosto vidite, neki imaju 4. Ajmo. Joj. Ne znam šta mi je ljudi danas. I evo vidite, Herobrine. Veoma zanimljiv. Ajaj. Wow. Oj, ne. Jao. Aj.
Ne. Jaoj. Dobro sam. Ne. Ajde. Jao, jao. I ljudi. Veoma sam loš. Najgori sam na tabeli. Ali šta bi se sad? Sada. Aju, ne. Jao. Jao. I niko nije uspio. Tu. I izgubili smo ljudi. I mi ćemo sada umrijeti. I eto ga. I hvala ljudi što ste gledali. Lajkujte, šerujte i subscribeujte. I vidimo se u sljedećoj epizodi i ćao.